Perlok nahi sungai kene ke video kedon jing bakala banga keren yiru dengan klaim cut dengan klaim edit bahare nomor bangala thai ma show samthia ngasina kene ke video la arbaje mentar arbaje men step te don nahi sungai ya sengabai kalong komedi ru kalong tentaru kalong kebadan kami biru tangkatai saya baik bah to kebeli pun perlok ipi oh my sap mentir komentar hello perlok bro te pi long kumno jangan ngai pi sai pi khlain pi don blank comment kap koi kap khya te perlok bro minta kasi wailun sna kane ka video bye sam te perlok bro kane ka video kala sna karpang na mantai jong pi ki youtuber kasi ya ki choki badon kam jingerap nau pa wailu ki bala comment na ne ki choki ba one page poka live jong pa wailu ka ba kata ka live ka dei ka ba menin ki ba ya ong ba Kumno ban check ya ka watch time o kumno ban check ya ka watch time hor but kumno ban remove ya ki copyright claim ki ba ngat copyright claim ya ki video ki jongki te to mantang ni ngan pni pi kumno ban page ya kata ka watch time hor ka jong pi but kumno ban remove ya ki ta ki copyright claim te shwa bingin le kumta ning gong ni de ban open shwa yo ni chrome browser tau de une ni de ban open shwa ya une hadin onda bangi lada hadin onda ngi lada play on your chrome browser ni de ban search no ni de ban search ne youtube kumbakala mi te jong pm youtube.in te sai go te onda lada I go youtube.in kadang loading bentar up kadang loading hadin onda kalat mi kumne onda kalami kumne pm tegi dot lightly giban hajrong te touch tegi dot lightly te onda pila dep touch tegi dot lightly pm ngne batho ka desktop site te touch ka nga desktop site I tik ang to te onda pila dep touch ka to desktop site te ka loading biang kumne te option hadu bukan da dep loading te onda kala dep loading te touch no yau te logo jong pm te logo hajrong so touch te logo jong onda pila dep touch te logo jong pm ne ba tho YouTube studio te touch ne ba tho YouTube studio te onda pila dep touch ne ba tho YouTube studio app kindet kadang loading te long ki balawan te onda pila dep touch ke to tho YouTube studio te PEM une $100 han hapo te touch une $100 te anda pila de touch itu $100 te anda pila de touch itu $100 kan sami pat kumne PM ne pi katu ke subscriber kita gide gi subscriber khandai spa option subscriber nglayo te kane kain kata ka kabang yo south pa san phulai kata ka de ka public watch hour kata ka de ka watch time hour kabang idon kamban penyo hadu 1,000 kenta pm hadu 1,000 kenta idon kamban penyo Khnang bangin yo no ban monetize ya ka YouTube channel ka jongi te subscriber idon kam 1,000 bangin yo ban monetize hadin ondang ladap 1,000 subscriber idon kamban pendap saya kan ka watch time hour ka jongi 1,000 kenta te hadin onda ladap kumta tengi salah pat ban monetize ya ka channel ka jongi te page ngan batai bing pi sa ko sisin sada ko ipan kan batai pi ba onda pi ladap 1,000 subscriber bat 1,000 kenta te shwa ba pin monetize da check ba shwa ya ki video ki jongpi yo ba ki video ki jongpi ki dan copyright claim lada ki don copyright claim ki video jong pi de ban remove ya gi ki copyright claim lada phim remove ya gi copyright claim pi monetize direct kamut katakan sa syam jing jinjar ya pi kan ka YouTube kan sa slam ya pi ban accept ban join partner betka te tagadaw pi den ban remove ya gi copyright claim te kumno ban remove ya gi copyright claim te pm te usain video hang te jrong te touch ya te usain video kan tanda pila depta shote usan video te pi baki kine gide ki video ki bapi upload apoka YouTube channel ka jong pi
tepek pi kini bothok non kemut kidai ki bamdere kita ki copyright claim kidai ki video ki jong pi ki balong original kan takini ki bothok PM kane ka wai carry action on the king of edits kane berde ka thok copyright claim number ba kangat copyright claim but kane ka wai ru kane ka wai when I'm standing near you ka short video jonga te PM kane ka thok copyright claim dengan pani pi kumno ban remove ya kini copyright claim te lada pi kwa ban remove ya ka copyright claim ka wengan ong chwa ya pi what delete ya ka video jong pi ka badan copyright claim na po YouTube lada pi delete kemut ya ka watch time auru kan sa minus lang kemut kan sa bampor susu ya pi ba pindap saw hajar kenta te lada pi kwa ba pinam minus ya kata ka watch time or su remove bai tangi ya itu i copyright claim te ban remove ya kata pi de ban touch ya kan ka bathok copyright claim hi te anda pila de touch ka tu ka bathok copyright claim te pin sa i kan ka bathok see details te sa touch no ai ka bathok see details te anda pila de touch ka bathok see details ap kadang loading te PM ka loading komne menta te hangne ken pila ban check nadu nang no hadu hangno kata ka bangat copyright claim te kane ka video ka jong kalangat copyright claim la kalangat copyright claim ajan long no baro ko ka video nomor PM kane badon ka box ka bali circle ka bali ka tu gide ki copyright claim nadu basdang hadu hanya jan bakut artat kala don kata copyright claim te kumno ban remove kata copyright claim te PM kane batho angne kane jorong kane ka batho select action te touch kata batho select action te anda pila de touch kata batho select action te ki don artli ki option hangne kawai kata replace song angta kawai kata mood song te lada pi replace song kumut pila ban change ka jingroi hajaka jong ate ka jingroi bodon copyright claim te lada pi mood song kumut kan hate jaka bodon copyright claim kan long silent no kan ka tu jingroi bangat copyright claim ka YouTube kan remove no te le no kumne menta pi no mood song te anda pila de mood song te apshphang te hadin kata te no hangne choose hangne kan pi ang ne botho angne mood song only te choose na gato botho mood song only te hadin kata sai continue te hadin sai mood hadin kata apshphang kadang loading te hangne kala thok processing video onda kala thok processing video kemut pinam don kami issue ban le ai te pila ban cross nang ne pila ban cross namar katu kan salong hadin kumbai 10 minit 40 minit te menta PM katu ka video bang remove copyright claim kadang thok copyright claim hi menta namar ba kapat dapre ka kam kadang thok ang ne checking one form PM tu checking one form kadang thok namar ba ngadang yu te nang ne pila ban back kane ka YouTube te anda pila de back pila ban clean ya kane ka Chrome te anda pila de clean te pila ban back na kum tu pila ban le ki pila ban le kai game pila ban le ai te sali check biang haden 10 minit adin 40 minit adin 50 minit sali check biang kum to anda pila de check te lada pila i ba ka thok non kemut ka copyright claim ka YouTube kala remove dan lada kadang thok copyright claim hi kemut ipor ya ka YouTube bakan remove ka bampor hi sa sulit tangkum ni pulok tangkan ni pulok kana video masuk apan tip ya pi kicu ibam tip sipang kane the next video ngan sa tip pi kumno ban monetize ya ka YouTube channel jong pi onda pila dap share subscriber but 1000 ka watch time hour ka jong pi te kuble sibun perlok baro tangkan ni tata bye bye ngin saya kendupat aku ka video Thank you.